Jadi kong mulai masuk ke mencubun bah mentaka sini ban one page ya ka kod ke jungi hang ni mau kerawat apa tiap bah ngila create lagi jongga kod hang ni ke branch yang beda Shillong kajing semua jong council kalau berpensuk iki pai ba nak benta ke bai dei ban ki babun ki case ki bai ban take off dak dis council code but ngiwan kerang mentah ni kumu deputy CM in charge ka loru nak bengaban kampen bahai kaji di menteri kampen code mag bolong mentang idon iwi magistrate but minang don ki staff susu ban penklanya kan ni kenang ba ki nombok jing ya ki ke babun ki case ki ba nak liang